On je bolesno ljubomoran. Slavica Delić se hitno oglasila nakon raskida Bebice i Teodore. Evo šta je rekla. Nenad Macanović, Bebica i Teodora Delić protekle noći raskinuli su zbog njenog flerta sa Markom Zecom i Nikolom Škatarićem. Upravo zbog toga smo kontaktirali mamu Teodore Delić, Slavicu, koja je za Pinterest dala svoj sud o raskidu Bebice i Teodore. Nenad je posesivan i ljubomoran. Oni su ušli zajedno, stvarno su se voleli, sve je bilo okej, ali čim su ušli, on je krenuo po starom, da patetiše, ljubomoriše, plače, previše je guši. Čini mi se da napolju to nije tako izgledalo. Nije ona kriva ništa, puno njih su slali poruke i direktno njoj preko Uroša Stanića, ali ona nije ništa prihvatila. Ona voli Nenada, ali svako ima pravo da se nekom dobacuje. Oni su bili kod mene i sve bilo super. Ona je živela sa njim, igrala se s njegovom decom i sad odjednom problem. Ne može on da zabrani njoj s kim će da sedi. On je bolesno ljubomoran, rekla je mama Teodore Delić.